reba hindugire ne kushyirwaho rwanyamahembe sako Hereza loan za agriculture kwera beine na za loan zo kwetunguro mbya business hamwe na Bariastin Hardware. Umushubuzi niwe rukombeka yegurira ibintu by'umutindo gwa higuru tombeke ebirukangara nkebye. Nuhoro mjenzi wanje uri ha program reba hindugire babari mnonga kuba washyiriho hadakikeji kandi nakushimirwa mnonga. Program reba hindugire na ituchibohoro wanyamahembe sako kandi twagaruko murundo rwa kabiri na necicweka cya kabiri echa Honorable Urban Tubamanya esabite huire tukatungaho icicweka cyo kubanza kandi hati twija kuhendera icicweka ecya kabiri. Honorable nakushimirwa aha program reba hindukiro murundo gundi ahashweka ecya kabiri. Mbwene Honorable wazo mu business wajikora watandika advocates zawe ati CA yagabanije nangwa before CA bakenda ngo umbazo y'icyorwa barugire omukishaka yongeremo abandi mu parliament NRC nogijuka National Resistance Council hati bagera ku Rwanda cyane na mwenda ngo bongeremo abandi abaronzi rw'abantu hati niza kuno yakashara kwesimba na barije akaba yesimbere nondizo musawa bare izina ryanyabokaje hati nanye nazo mukurondo bururu ba kansera no babire no batera bururu hati obwe natandika kumanya muri kashari na munonga abantu bakugira ngo obo yesimbere no mugabe no ngo umuntu nawe yesimba no mugabe hati natambura zabaharwe za kachika za nkahokwe naronda support konka huntu za kuronda aro yakatembeko amusaba beta kurragire akafa tade kurragire nabandi bantu bakuru atubanyeta bangira ngo biti bakokirwe musigazi abwencho takure kurra barije kabariyo iworije kuzayombero byomisho turije kutoyombero byomisho sonanye obwirobwe abantu bakabana bakitina UPC azoguwa bare akabayine mu ori UPC atubagira ngo waza kusingisa movement akaruru ubutikirizana kandi UPC eveniyo yasinga so abwensonge njo ban convincing hatunugamu barije aza umwishengero omwimuchera tabine kuba kukwasezemu kamwimuchera in fact nkimukaruma nkaba nivuga pick up natahe bitoke narabo wembarara nabagira nti nakore kurranyo nacyargamo ntiyo nagenda naza Kampala yazo mwishengero then hija omugisha gwa constituent assembly cyenda nebiri hatanabwe na yesimba this time barije kata kwenda kuvuga ariko barije akaba yayenzira ngo abo mugabe hati nayenda ko yakaba yarigero mu active politics so na yesimba nakazora ati nija nasinga kazora nazo MCA ati nazo mu constituent assembly tuakora constitution ya Uganda hateru icyo gukora kandi ngira ngo tukakora umurimo murungi munongo mu constitution yacu so ubwo CA mu parliament mu kamara y'ubwire buri kwingana ki CA tukaza yonka cyenda na no constitution yakorwa yaho then nagarka na yesimba muri kashari ndikwenda kuba member wa parliament ate yakakaruru karema ati ko karema na kareka nazo mukore byanje wagarako mu office yanje yo bwaroye azana gikorera kimwe yabe yamani enkomi ibirne nagumwe azaho bururo bundi konka nagira nta obukambe mburekire tuwijanka kashara kwesimba ndizire konka na yesimba wa na sembo wa yesimbiro bwirobwe nasana muwanguzi twakora karuru konka karuru nako karema hati nyowe mbika hati enkomi ibirnena hati ngaruko muri kashari ndikushaba karuru kandi wabira roho bwirobwe menja kazora nawe hano henshobezi yabira kozire ayo kize nk'amashansha ga movement naki so hati nija nakwereka kumwesimba hati kumukwesimba okwe akaruru nakasinga
naza mu ishengero rya Uganda na umurundo gwo kubanza hati ka MP kubanza ka MP okay kuna ikayo na Museveni nawe yakikunda nari yankunda yampubwa minister gwo kurebera ndembo nuko wizire kuba minister w'indembo necyecho okay hata nabwo nabukora imyaka 5 cyaba kirungi so ukakora ibintu bibiri waba minister kandi wagaraka bo mujwekerwa wakashara member of parliament wakashara imyaka 5 yona arahabanda buyabira humuze yakora resafu konkanyuwe naguma muninje barza mukama mbwe nija narga mukurungi intine kwa horizonte ine corruption allegations intine chi na so imyaka 5 kuyahwire wagaraka mu kwesimba ninga wabirugera mucyo nagaraka naye simba obwayanga okay hati ngarikire nabwo niza kwesimba mbwenu meanwhile hati kuwagarikire mu karoro kayanga wakora ki nagaraka mu office yanje sebye bya politics kugira ngo no permanent job yes oseme kuza muri kumanya ngo bwire bwona no genda abantu babatakwenda ngo bahe service no bareka noza gukora byawe so nyongera plan B yes hati kunkuza yo cyayanga office yanjero kandi nabunku bandi yo office yanje negumizamo no tunga abantu aboza bamaze university batamu izina tubamanya bana advocates rizamo omwe bazamu bashisha konka ko rukuye ko rugaruka to kushakandi ko wabure ki yakora ba member ba parliamentary abakoruga yecho gukora kikabura kandi necho busasa munonga konka ko waragereyo ko inaho kutandikira wazabyawe nasitamo konka nyenzire nkubuze honorable eje myaka yona kuihobo tandika gukora na nentaro zitakagiremu oba yo savinga ogira ka sente kawa harubaju ninga man gono kagamara mu advocate amana mingi nkaba ningata mu office yanje yo korogwaroye konka wakora sente no investing ati wakora sente warebeta kuzara no jiriya konka no buriyo mu boro bwonka esente sheme kuba kuzara waje kwate kazara na no mwana gwayo kazara deriwo cyabano yenda kurya ukarya kijukuru hati narakijukuruza waje kwate ukajiriya ubworo tuburuho mwawe so semerire kureba hiwaje tayiwaje investing so iwo koje investing ambintu so kunabire kwata sente ati nyowe ngura mataka okukampara oku ngura kamataka naroreba nkenzo kuzire okigura hati otahumo renovating ogitera choka deru otanaka kugipanza hato chumara nayo nko mwaka gumwe nari ibiri hatejo no baza kugiguza then ogure kindi hato gumeno gendo otyo nogwe orukubasa kutunga sente konka waba nozikoraho investment kandi mataka gahata noreba no wagura inche mu yitaka hato waza kugiguza hato nogiguza sente zo kukiraho ino factor batire sente mu mataka batungire sente nyingi munonga nambwe nukunogira nkagira amageza go kugira nti kankoro mbya mataka aningira nkabire ndiyo mugiga munonga to kubahurira abajomai basema properties no gurita ko karashara sara mundero kaguza abantu okakora bonomo profits nzibazero nyonka bangura big nari ngura developing aho kache kandi okuzotunga sente eno kitunga sente okore bindi oguraho emotoka nongi yogumane kwera gukora oyombekaho enjo yawe ikampara nyina makaganje ohera abana school fees basomaje abana banje bona na graduates otherwise living a life etarko munonga ati otwahikaha kwawe twashanga hariho ibintu byo kuhinga naki ebe byo wija wabitahamuta hati kunagire politics kunaye simba nasanga abantu banje bakunuye abakashari na munonga kashari nose bari abahinji ninjiro bwaba noije tuwareba nte yona kunuye n'abahinji konka hati nagira ntabahinji aba nimbasa kuba yambanda nimbasa kuba yambera ombintu aba bakuhinga hati natahoro toki
konka urutoke rwanjye nguma nintamo amasha hati kuboreka ngo urutoke nurubasa kubonera ugira ikitoke cyangwa kiguze beyi yahigura hati natungiraho obute buke bw'amate stili kuboreka ngo nubasa kugira ente mwe nari ibiri konko gira amate abana bareke kukuhura hati later on nijana yombekaho enzu nungi nabo kubogeza angahegeye yifo kuri ya famu nabwo kuboreka ngo umuntu ashimeye kuba natura ahantu harungi hati narebe ico kitamara bo kuba nkashanga turi muntu we no kubasa amasha kugagura tabura umuntu we no kubasa kutunga entemwe nari ibirizo z'amate hati ko nabire member wa parliament nagira ntikanze project sezindi ezakubasa kubasa koreka abantu ngo nabo bakore ico nabo babasa kutunga sente so icyo kubanza nkabanza umuhogo nkareba bakugireba nk'ikintu ekitakureta sente konka naza na muronge nagureje umuhogo itakurwara kandi rukwana munonga nije nagibyara yifo eka na kandundina waneka kuya yezire kunajiga najyan kanaki abantu bakija bakubuza umuhogo tinkumanya bibarira barwa konka najiha miliyoni 5 muhogo yo yehingire omuntu undi nazonga okay hati nayenda ngushomesa abantu nti ekintu kibasa gukora no basa kusomesa umwana wabo ryo muhingi wa muhogo nambwe no hati tata hari yabusera kansigira hitaka hati twire ryagati yagana mataka ntakubasa kuri sai konka kunarebere icyo hati nasimba yo emiti ya muhogo kashanjo emiti kashanjo omwe nitekereza ngo buri mutu nubasa kumpanke 2023 osanga umwaka gwaza kwa ejo nebasa kurugamuka miliyoni 20 nyenda ngo nabo abecyaro begereho nyine project ye byose no manye cyozi no kibyara cyo cyegendera kigire byozi hate nabyo ko kuba byezire wabitarore wabitwara bindo mukatare naroho naho rukwenda orebe cyozi 2015 osanga umurandara gumwe cyozi orukubasa kuyamuka siringi kakaga narikanana ati wabuhingire birandira nka 50 oreba zabe sente nyingi nabyo nyinkareginga becyaro ngo nabo babase korecha mugenzi wanje ari ha program reba hindugire nyenda kumanyisangwa abantu barwanya mahembe sako nibashangwa mu Rwizwera niyo main branch Rwizwera ya harugoto rwibanda mbarra kandi bino buhereza buronje munonga ubwa sente iwo inetete cya sente no yendaroni yo kutunguro wawe no yendaroni ya fizi no yendaroni ya sora mbwenu ninga no yenda kubika sente zawe rwanya mahembe sako reka tumureho tugaruka